¿Cómo explicarías a alguna persona de fuera que no ha venido a Astenagusi qué es el modelo de las chosnas? Pues es un modelo de fiesta popular, sobre todo, ¿vale? Es un modelo donde la gente de Bilbao vivimos la fiesta y el día a día de la fiesta de una forma colaborativa, de una forma participativa y de una forma pues bastante intensa, vamos a decir. Y bueno, o sea, que decir, todo lo que sucede en el recinto de las chondas, que decir, pues lo organiza Bilbo Comparsa, que es un poco la asociación o la agrupación que agrupa a todas las comparsas y a toda la gente que... ¿Y esta comparsa cómo se llama? Esta se llama Caiso. ¿Y quién la lleva esta comparsa? Pues está vinculada al barrio de Zurairanbarri, que es uno de los barrios así periféricos de Bilbao, y bueno, y desde ahí al resto del mundo. Ez gara taberna arrunt bat edo jatetxe. El primer socio comercial de la actividad estilista es la Unión Europea. Hay muchos intereses económicos y comerciales que no se tienen de alguna manera tocar. Lo que pasa es que sí que hay como un consenso social de que lo que está ocurriendo es totalmente inadmisible, ¿no? Entonces hay estas retóricas un poco... supremacistas de la pareja, y esta... Zer ditzozu aurtengo polemika buruz tiket baiarena? Bueno, hori da beste puntu bat, ez? Bilboko jai herrikoiak hasi zirenetik beti egon da burruka instituzioekin, nolabait gizartetik sortzen diren gauzak instituzioetatik kontrolatu nahi dire, eta orain estutu nahi dute nolabait mugimendu herritarra ikuspegi fiskal horretatik, ez? Orduan, bueno, ikusiko dugu guk, lan egiten dugu duela 40 urte hemen, eta egiten dugu lan modu voluntario baten musutruk kausa sozialen alde. Horreri fiskalidadea ipintzea, bueno, eztabaidagarria da, baina agian fiskalidadea hasi behar da beste lekuetatik, ez? Beste parametro. Orduan, pentsatzen dugu jarraitu behar dugula herri mugimendua defenditzen eta lan voluntarioa ez da fiskalidadean sartu behar. Antimilitaristaren mugimendua, hemen dago mugimendu ekologista, dago mugimendu antimilitarista eta internazionalista, eta hor daude elkarteak, ekimenak, kanpainak, batzutan lokalak eta bueno, beste nolabait interes amankomunen bilduma bat nun ez dago etekin pribaturik. Orduan ezin zaio aplikatu, adibidez gu ekologistan martxan talde ekologista gara eta gu izendatuta gaude Eusko Jaurlaritzatik nolabait interes interes publikoko erakunde bat bezala, ez dugu interes pribaturik gure etekinak egiteko. Badai dela, momento baten federazioen egon zen, ondala urte batzuk, eta zeo zer gertazan edo egon zen olako desadostasunen bat, eta federazioek konpartzan multzuk jaso hanpresinoik sektore konkreto batzuk handik. Esaten edo honek kanpoa edo gu ez gatoz geixa edo olakon bat. Eta hortik aurrea, hemen erabaki bat hartu zen kanpoa bota ben gogorregiko konpartzi. Eta momentu hartan alzan edo lagain konpartzi
edo geure kabuz konpartza bat monta, eta horretxetan da, itxura baten, nik entzundeak atena, eta hori, egiz esan. Eukin dugu arazoak, arazo arrazistak eukin dugu bai, gorei kamiseta gazbateagatik, eta hori. Baina, eraso hori orduan politikoa da arrazista izan dara? Biak. Lo único que Bilboko konpartzen adierazpen izan zen bakarrik arrazakiriaren asuntoan inguruan, baina arazo politikoak baztertu zen komunikautik. Historia de ayer, que por primera vez en la historia de la Plaza de Toros del Vista Alegre se indultó un toro, pero no solo se indultó un toro extraordinario.